Kinong hikai jangka Meghalaya Upper Primary School Teacher Association MOPSA habaro ki district ke Jelam da kesngi ki lapinlong ye ki jingi ki Ahmadan football malki bandawa ken tiu ye ki shakakerdan deficit. Habai keren bekilat pathai kubor u Assistant Secretary ke MOPSA East Khasi Hills District ubat Don Singh Mukim ulai thu bakani ke jingdawa kadai ke belas lemha na 2,000 khat khandai hindre hidup menta ke sarkar jila kampens ngawe ke jingdawa jengki. Ubat Don Singh we thu bakidon Praspa South Lee ki school ad hoc hapo ke jila bakidon hidup lai hajar lai spa nyu pun rimut kinong hikai ad hoc. Ikan nika state administration ngilele rumah nika nika hanya turi di sebab ketu ngilele hati lan oprem namar ba kasorkar ka lakular ini katkum kini kecing tho haus nam arjar khat khandai kat sorkar ka lakular ini ban ai sekra propose ini proposal for upgradation of ad hoc upper primary school to deficit system baik kini kecing tho ti halor kini kecing tho longin nam sange abide bat kini ka protes long ban kerpa de sorkar bahkan siolam ya kenika jing jenjar jungi kinong kasko dai tienrei ya ka skim jong ka ad hoc hi kelaswa ka skim ad hoc ya ka sorkar Meghalaya ka don tang sanpusnem ni ka ad hoc naduk sokra asam kenika ad hoc system kenika kompe kom siu ya kinong kai ke nadu usnem khat khandai span re hupra te haduk menta pensa be ad hoc si ad hoc te kemun rai min sem ha min arajar khat khandai ngila long ka wika meeting ke bahe la khot chief minister hapo tura ne asana te hang tu chief minister la pular bale ye te le ai kene kicing tho rai haduk menta long impat UIA impat le ai ha bade be kicing tho kemun i kum ni kai ngini protes si ngini ya pensengau baje kenika syak sorkar long ba kan le ai nang ta ai ba ka la pular